pogled od kafeterije, jednog od prvih lokala, pogled Beograda na vodi, gdje se ceste ljudi, gdje se taj dio grada utapa u sve novije i novije zgrade. Ko je bio u ovome dijelu Beograd na vodi kad je napravljen ovaj dio kafeterija, kafić i ova zgrada su bile među prvima dok nije bila ni kula napravljena. A evo sada vidimo kako to izgleda. Nije što je Beograd, ali ovdje je spoj svih civilizacija i cijelog svijeta u jednom. Ovaj dio veleletnih zgrada, bukvalno jedan veliki koncept biznis ideje naroda i svih sfera svijeta, multietničnosti i života. I ovo je stil Beograda koji živi i koji se razvija svakim danom. Ovo je sad ta nova staza opet dole što je napravljena. Evo tamo gdje je kula Beograd, koja i gdje sad posle kule Beograd postoji još zgrada koji niču. Ovo su sve nove zgrade koje su nikle u zadnjih 4-5 godina. Vidite, i ona priča od početka što je bila da ove kule toni, da je voda na sve strane, tu ne pije vode, jer ovaj dio je, što se tiče toga, prelijep. Je od Ukasovi, a nova promenada je prelijepa. I ulazimo u ovaj dio, znači ovog dijela. Evo ga kako obilazim po Evropi razne gradove i u raznim mjestima sam bio, i ovaj dio koncepta koji se gradi je među 3-4 koncepta u Evropi koji ovakav stil grade. Evo nas, stižemo do kule Beograd. Se vidite ulaz u veleletni objekat, vidi se kompletne zgrade u krug. I sada je ovdje jedan novi stil napravljen. To je ovaj prelijepi vidikovac koji će se u ovaj čitav koncept utopiti, tako što ćete, koji ovi svi ljudi moći da iznad rijeke bukvalno koračate. Ovaj dole novi dio promenade za bicikle i šetače. Vidite vi sad. I sve je gore, znači do onog dijela sajma stigla ovaj dio, stigao ovaj dio Beograd na vodi. Ovo je vam ovdje tržni centar, galerija, kompletno. Evo ga, stižemo pred galeriju. Iz galerije se znači može preći u kulu Beograd. Ovaj dio vam je veliko i lijepo šetalište. Ovdje je gore terasa kafića nad ovim dijelom. I ovaj dio koncepta je stvarno fenomenalan. I ovi kafići, restorani počinju posle ulaza 6 galerije u Beograd. Vidite vi, to su desetine hiljada ljudi koji su ovdje došli zbog ove biznis ideje i ovog koncepta druženja, mogućnosti kupovine raznog sadržaja.
Ovdje nikog ne zanima direktno politika, odnos u svijetu, velike svjetske sile i to. Znači ovdje je spoj svih mogućih kultura, svih mogućih objekata, kafića, raznih kafićovi, grčke, japanske, kineske hrane, restorani, italijanski, KFC, McDonald's. Ovaj dio stvarno je i više nego što možete zamisliti dio multietničnosti. Evo ga Valter, poznati ćevapi, i iznad gore McDonald's, KFC s onu stranu. Ovo vam je ta bašta kafića i sve do ovoga dijela. Znači milion ljudi je na ovome dijelu. Evo ga, ulazimo u galeriju broj 5, ulaz i s lijeva i s desna se nalazi veliki kafić. Evo ga, ulazimo u ovaj velelepni objekat galerije Beograd, koji je ko da se nalazite u Beču, Minhenu ili u bilo kojem drugome svjetskome gradu, odnosno metropoli. I ovaj dio je nešto posebno, nema brenda koji nije zastupljen u ovome dijelu i mislim da je ovaj dio Beograda na vodi zajedno sa galerijom dobio posebnu dimenziju. I galerija Beograd prostiruje se na nekoliko etaža i nekoliko ulaza, dijametralno različiti koncepti, a opet sve je direkt povezano. Evo ga, vidite, i sve od onoga dijela koji ima pogled na promenadu. Dođite i uživajte.